Semson terona ro chapatir PC tok langa krongana thu la ansa se kapaching thur japan education awareness asai kede. Nawadaya school along kidu ke boy det chongda chutelo chot pensi akayar John Hemtun kachubuchya hem aklim somaratum Nawadaya Vidyalaya school along lokacharli dunlong japan aningkan wangsata amen kachathaba pora hut mate admission a pora hut thangnat kiduk temanga be pin pen amen kachathaba pora hut mate admission a pora hut osomaratum joy ki pen Nawadaya Vidyalaya school along amen kachathab dunlong ver japan KSA Semson terona rotum chapatir PC cherak tok asai mate education awareness asai kedeng abirta humri dunlong la penjong si kumatnya bang hubang phiatum jong si thingpia klim ke AG ninghang do pulote KSA Semson terona ro kheroni KSA branch committee along ka humri dam che aputhak than pachini anang ko kalam the ke la puson no je aning kanwang le langdam nang bote ilitum karbilo charli song pensami langdun de petipot labang ke jawahar Navodaya Vidyalaya selection test abang itum kai kira tong de pasi asi JNB labang so puthak ko se pini chat se metpet ilitum law pherangke amai nang phalam thela puan lo je ilitum kar west kar bengong district ta isi kethe duma district harak ba langdam nang bote isi itum mesen facility nang ke pi government ma central government tum do halabang so school men itum parum dam de pini JNB puan do JNB lage do ke boithat lang so Hongkong West Karbin long si dulu. Sitame ini tu maningkan bang le langgam basta itum ST candidate matela SC candidate kai kita kom dun pikpi ka posi pininge bang ke Karbilo Charlie so masi the senate pen itu initiative edlo. Nasi nili tu mala da principal fairness ada ka staff tu ben jingki chathansi ki ong dung a form san nili tu long pin nang le galo. Sinil tu labang so ong jai ben ka pachini ke atop anu ke do akar bi arab do ana phanke labang so facility matela labang so JNV long admission ke palong tu G mate ko son si a procedure samukha ile tu nali tu mathing no wat ikang tu nan lo pini ile tu jathanam na JNV polotan te asak procedure sini ni ile tu bang ke pini ningkana phandong labang so ile tu press meet pur ki phagali selection test isi koram do selection test mate la selection test dam de pang isi form issue bola tu asi form la bang form ke la bang elo nani tu mathing nani patlai a form la son lo la ke 2025 upon admission do sita meaning 2024 pensi ke apply bang ke len nang ji na bang last date of la so a form ke apply bang ke 16/09/2024 si last date form submission lasi nili tu pudami bang ke je ki ong dung karbi aratsta nangli tum jong si akit joy a facility to endun gang tung bote nangli tuma soma rasi lopa taking tung bote akit joy pen class 6 lapan up to class 12 an nangli tum free of course dak chari dong ke do ke thak pen ke chenglo ke cho ki jun lapen a kacharli amkha ta kolom dui ang ton ta hala tak pen si akit joy pen si labang so a facility nang stami ini tum ke papi hu pa khai kai kita ile tum labang so facility to endun thak khere ta kopi pininge ile tum karbiang long karbia rat do an se ta thur pak pen ala ma so facility to endo dek ngi busi karbilo chali song pen itu waidak mate class sabala ma chini poning tum la pen ajak a procedures do loda son ko PNC claim nei ma pulutang te pini government a school mate private school pu aso facility government tum thate sita isi ga chini make nang so je isi udai school la pen number betul student semua. Hala ke dua tumang si la particular GNB school mangke apply tu nong charge. Nasi atan ajak professional selection and admission aso procedures tu. Hala so procedures song silang dami pulutang te admission ke anda ajak a candidate tu mangke itu makar birat ke nang arti. Mane arta amangke the la aceklo aningkanta halatum lang ya tadi te ilto makar biarat ke ni arta lanu le pa kobiu si admission non de la pula son a position ada ko di nasi labang so hongjai bensan ali tum bana pachini le thorlo admission ke long dun dechi te labang so pilthi ka chi nahi tarik ke labang so class 6 admission je palong dun te 01/05/2013 amhang ke thek atum si admission tang long
lapen la so ang bong an ke 31/07/2015 labang so ang bong an atum sumar amhang ke thega tum bang an ke morning a farman ma ge admission ke long doni chances dolo jongsi ilitum kiri lapen kenang sot a documents anjong si ilitum furnish contact pulo dangke alabang so ke long dun de jipu ilitum long hangna tawi lasilalo labang so hongai ben bachini le thot lo nilitum kar bilo charli asong pen pininge form mukha jong se nang contact ji pute nili to manang contact got lapen branch tin samin ilitum a form long rati pini west karbing long sa boithalang so pen ke chenglok kolonga Southgaon jengkha kiruni apaipur sirigendeng amri chinthong lapen ke langnipi hala bang so anap KSA branch committee tumle nalitum umri dami ka chok ate form long ko hala so form fill up lo te puthot nilitum KSA long nang submit ingot nilitum nang pon pipo labang so aku online tap sunangi hala so online ke tap nalitum ake joy ben nilitum nang claim pon pipo asila bang so form laket fill up that api puten nilitum nang umri tweak ngot so form nang so submit tweak ni so form submit that puten nilitum online bang get nilitum sipat hapon pon nilitum ke tapen mo nalitum ham puthot isi a message nangji so ke tok jira lo copy si ke fill up ning ma hala bang ke mo nalitum bang lo te chingki je thalong ko tapen copy document si ke naing ma ke mo nilitum nang khanu ni ko ang tonala nili la so hongjai pen pachini per une de pahai sa nalitum ki ongdung akar biarat bang ke meaning ke nalitum nang make prangot je disi a platform nang ke ban pilo kar bilo char le song ke aning kanwang aning kan thar itum education tek nang jipu rong atop rong bot rong susan itu education awareness bang pipik lu selasan a platform itu nang wan pigrang sitame dalam pining bang ya a platform nang wan pi so form ke non bang ya GNV principal man staff to bang ke pak suri si farmasi nil to man produce do niglo na pido niglo sa kenang sop lang pote unlimited si iponik pola bang ke form bang ke unlimited lo sa non tong se code bang nil to mari deng nang ke letang ke 1000 goods of application bang nang legal nil to no jadi tum kaci si ke dolo je first bangsa procedure jam sinang pusi itu ma form bang circulate po sa form bang dong si submit be tapi te ko ana applicant si lang ma tum kar bitan hala lang po assessment apeng lang po hala so peng si mo pen amri chin thong pen ke chenglo nitum la pu ber ke doan stame itu ma branch tin pen konar warong kon ana 5 pen si admission ke end mate selection test ki pidoni bang ke elitum kar bilo chali song pen labang free coaching the people isi beta ke medo tulang kar bilo chale song opan pini headjang amren DFO ala district divisional forest officers ala li bensa si beta ke medo amrit Riksha Andolan 2024 apan si isi online so registration kori to nahi so online registration kori don lopote jasme petla kitio katumasi la preference pg busiku hala so bangke aklim gelong poni ke la bang forest department on legal sita isi formality do online apply na ko hala online facility da etum kar bilo chale so ma sirapo hala bang so ke claim ji ke dam ji bang amoton anta kar bilo chale so ma si claim poni ko sala da kelong ponji bangke agor long ji sondon boga sondon romong ji apen isi bang nyoho thing pilong ti asi ala asa aku pini aso thing pilong lang sa la importance la tinta thing pi bang ke ala ni tuno nom to amar ke available lo bosiku agor mahagoni la pen sondon boga sondon la bang ke la registration kon ke apply do na to an ma ke la so tendency mo ko distribution bang ka bang sila so bang ta karbing long arat ke longri ke iksiune lang pot isi mahagoni ta isi valuables timber lata mathadam lo purang tela sinang litum ayam ethang no si meaning when a job after 15 years of maturity bangji hala bang so facilities ta litum chedeng do next na labang ta litum kar bilo charli song pen ang homrig no opini ke amen ka thap ning procedures ko son ma ke claim ning ko son se thing ki rong ke palong do ning ma ke litum kaduk kavita kar bilo charli song asi daito en pon hala laksami si kar benglong arat la so media hong jai pen pachini lo labang so facilities tan litum chu en do ning ancholo kardom hala tuma direction apeng pulong te inu the farmers pen jong koi pg
the farmers pen wrong ko the registration la hai per registration no 20 seedling people ato then seedling people online registration ke pen apen ama sukan cheng pon get po komani pull do pull te dili tum screen long sa metu contact number chipi get po halo so teng pen dili tum mana contact ke chalo documents bangke mo halo so apply usi dili tum